enkonzweni. Ngibingelele abaholi bami, ngibingelele abangcwele bonke egameni elihle uJesu. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu. Ingathi izulu lina right na last week belina namhlanje naleliyana. Amen bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho uNkulunkulu usithandile. Kube nje ukuthi abanye abantu abakhona bazalwana ukuya enkonzweni izulu malina. Hayi mina ngigijima kakhulu ke bazalwana. Ngabona izulu malina. Ngiyabaleka ngiya enkonzweni. Amen bazalwane. Ngoba abanye bacabanga ukuthi hayi usathane ozivimba ukuthi siye enkonzweni. Kanti manje uNkulunkulu yena ucabanga opposite. uNkulunkulu ujabulile. Nabantwana bakhe bafanele ukuthi bajabule. Kodwa abantwana bathi hayi usathane uzivimba ngemvula ukuthi siqofu udaka. Kanti udaka bazalwana alinalo utho udaka. Amen. Udaka alinalo utho bazalwana. Qofu udaka uphumulekathula ungene enkonzweni ukhonza uNkulunkulu uyibuyelele ekhaya. Ngoba udaka bazalwana limvelo asusathane. Asusathane. Izulu malina imvelo leyo asusathane. Wena musuhlala endlini uthi usathane njani. Khuleka bazalwana. Ma ungafuni ukuthi unethe imvula khuleka. Njengami mina ngakhuleka bazalwana ngathi cha angifuni ukuthi nginethe imvula ngisindisiwe ngumzalwane lofika enkonzweni ngathi ngiyinkukhu inethe imvula ngathi no ngakhuleka. Imvula ngahamba ngaze ngayofika enkonzweni. Hayi ukuthi usathane. Singakhuluma izinto bazalwane singamsukeli usathane. Ngiyabona naye uzosho nje ukuthi hey abazalwana bamfuni. Makwenzeka into ukuthi usathane. Makwenzeka usathane uNkulunkulu uyeka wathi imvula fanele ukuthi kodwa manje abazalwana bamsukela bathi usathane. Wathi mina angiyazi lutho mara kodwa njalo nje makwenzeka into usathane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Hayi ngizogijima bazalwana angifuni ukukhuluma kaningi namhlanje ngoba ngiyabona lesikhathi sesihambile. Kodwa ngifuna ukuveza lokho bazalwana. Njengoba sikholwa fanele ukuthi niyazi ukuthi no izulu likhona nesihoko sikhona. Ngikhumbule lokho bazalwana. Ukuthi manje yenze kahle lungela ezulwini. Kodwa manje yenze kabi esihokweni. Amen. Amen bazalwane. Uyabona uNkulunkulu mayesakuyenzele umusa ukuthi uze la uzothandaza. Sithandazele ngempela ungahlali. Sithandazele ngempela. Mawufuna ukudlala ihlalele ekhaya. Ngoba nokuza la umoshe isikhathi sakho. Amen. uNkulunkulu mayesakwenzela umusa ukuthi utotoke uye enkonzweni. Zisikhalele mawufika la usikhalele. Amen. Amen. Ngoba lana ngiyakholwa ukuthi akekho umuntu oye waphakamisa isandla lana kwapha ukhetha ivangeli lasematsheni. Sathi nophakamisa isandla wamngela uJesu. uJesu uphilayo hayi wafa ngoba abanye bazalwana bakhe uJesu wafa akazange avuke empilweni zabo. Thina sikhetha uJesu bazalwana owavuka wavuka. Uphilayo bazalwana esihamba naye. Amen bazalwana. Ngoba uJesu bazalwana mangabe wamkele uJesu owafa wavuka fanele ukuthi kubonakala izenzo bazalwana. Uyabona ngiyajabula mina mangizwa ukuthi abantu bayaphila uJesu uyabaphilisa i-AIDS iyaphela.
ngoba kudala bazalwana siyishumayela futhi thina bazalwana sayashumayela leli vangeli bazalwana futhi singabhekanga nencebo, singabhekanga nokuthi uNkulunkulu uyasibusisa. Sasijabula kakhulu bazalwana. Uyabona masiyoshumayela, masifika lapha sibeka abantu izandla, masithi siyabuyela umuntu athi hey ngisindile ngabe sajabulela lokho nje ukuthi hayi ngempela sihamba naye. Sihamba fanele ukuthi simbone ngezenzo bazalwana. Amen. Hayi ukuthi sihambe noJesu bazalwana othulile nje othulile. Sihamba noJesu bazalwana onqobela abantu izimpi zabo emakhaya wabo. Sihamba noJesu bazalwana obulala otokoloshi. Sihamba noJesu oyisimangaliso. Manje siyajabula bazalwana masizwa lifakaza lethi uJesu uyenze lokho ayikho bazalwana into esijabulisa ukudlula leyo. Uyazi noma silele bazalwana ubheke phezulu ukuthi hey Nkosi manje sengikubonile ngcono ukuthi umthathe. Amen. Ngoba levangeli lapho abantu bakho balibonile. Amen. Asenalo icala bazalwana. Niyezwa ukuthi ubufakazi kuthini nathi besithini manje nobufakazi kuyasho manje usho ukuthi noma singanishiya bazalwane manje niyekile noJesu niyobuyela enhluphekweni niyobuyela ebholweni ukuthi uSathane aniyenze ibhola anikhande uSathane. Amen bazalwane. Amen. Manje mina ngiyalithanda bazalwane ivangeli elinje. Ake ngisho nje ubufakazi obuncane nje. Mina ngisakhula bazalwane. Bengingafuni ukusifaka ezintweni eziningi bazalwane. Kodwa manje next door yami bekunobhuti lapha kodwa umdala yena ulingana nosisi wami. Manje lo bhuti lona ubekangile kakhulu bazalwane. Ngelinye ilanga ke uthenga leya nto leyo kuthiwa ibenzini. Ngiyayibona leya nto leya. Uthenga leya nto leya. Bengingakabheki imlogwayo bazalwane bengingazi lutho. Wangibonisa ke ukuthi yenziwa njani le nto lena. Wathatha i-handkerchief wayirola wayithi yathela lapha. Athela lapha wathi donsa. Manje ngiyadonsa lapha. Bazalwana ngayijwayela le nto lena and masibuya esikolweni uyenza le nto lena masibuya esikolweni ngathi manje sesiphumile siphuma ngabo 2 o'clock and ngiyazi ukuthi mangifike ekhaya ke fanele ukuthi ngidle ngihambe ngiyolusa bazalwana. Manje njalo nje masibuya esikolweni uyithengile angazi nokuthi imali uyithatha mina nginayo imali yokuthenga ibenzini. Sibhema lento le. Hey ngelinye ilanga bazalwana angazi ukuthi ukwenze njani. Phela le nto le bazalwana mawuyibhemile uyazi ubohlala nje mhlambe mawungabambelela lawo. Ubona ibhayisikolo uyabona mina ngake ngabona umuntu egibele ibhayisikili bazalwana emoyeni. Kodwa ingahambi ingathi iboshelelwe la kodwa yena uyayenza hey ngihleke bazalwana ngihleke. Kodwa ilanga bazalwana labalinye ilanga labalinye ithe mangibethe ukubhema ngathi ngiyahamba manje ngiyolusa manje ngathi ngiwela endaweni engathi umhoshanyana kancane nje. Manje mangiqhamuka lapha bazalwana ngabona ichibi elikhulu ingathi idamu bazalwana elikhulu idamu leli. Manje lethi hawu lana musesijwayele ukuhamba lana manje sekunoyidamu kanjani. Manje ingibulele leya nto leya engishayile. Ngithi lasijwayele ukuhamba lana manje ichibi leli elingaka manje ichibi leli bazalwana
ingathi kunomlilo wamaplastiki. Niyawubona umlilo wamaplastiki wasala. Mawushiswa amaplastiki asmeltike. Manje akhipha amalangabe, amanye akhipha langabe eliblue, elired njani. Uyabonakala ukuthi hey and ngiyasho ngithi hey uyabona mawungangena lapha. Lapha ushile ungeke uzophuma. Bazalwane, into eyangimangaza la kulomlilo. Lapha esenteni ake ngisho ukuthi phakathi nendawo umlilo uyavutha lo amaplastiki wasala lechibi lamaplastiki kodwa lapha esenteni phakathi nendawo kuneBhayibheli. iBhayibheli bazalwane, kodwa iBhayibheli elivuliwe bazalwane, elivulekile so liyabonakala. Mangabe ngi-estimate nje ingaba lapha kumahubo or kuyezaya. Mangibheka lela livuleke so ungathi livuleke center ngapha nangapha yenze kathi. Kodwa iBhayibheli lapho abazalwane belingathi belingafuthi livulekile lenze kathi. Hey bazalwane angigijima ukubuyela ekhaya, ngabuyela ekhaya ngisala le ngagijima ngabuyela ekhaya. Manje mangicabanga lento lena bazalwane, usho ukuthi ngicabangiswa ukuthi uNkulunkulu bengibonisa ukuthi no isihogo sekhona. And bonke abantu bawahlulelwa ngani ngeBhayibheli. Yes. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Njengoba izwi lisho lithi incwadi yokuvulwa ozotholakala lapha engekho encwadini yokuphila bazalwane sokuphila. Amen. Alright, asigijime asiya ku Matthew 16, Matthew 18, Matthew 16 verse 19. Sithi nje masinyane ngifuna umuntu ozoshisha. Ngizawushaya sibongelezi. Baba Nkosi, samnika imandla wonke ayisele Nkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Abasomnika imandla wonke. Thank you, Jesus. Nkosi yamakhosi sisazozwa izwi lakho somnika imandla wonke. Wena uthi inkembe sikanhlangothi zombili. Mesiya wengcwele lungisa inhliziyo zethu simakade sezulu. Uthi obathandayo uyabayala uyabakhuza ngezwi lakho. Yithi laba Nkosi yamakhosi sizozwa wena. Beka ke Nkosi yamakhosi langa lakho lomlilo phezu kwenceku yakho. Baba sizwe wena Nkosi yamakhosi ukhulumisana neimpilo zethu emini namhlanje ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha. In Jesus name. Amen and amen. Amen. Bazalwane, ukusuka ngalelo langa ngibaleka sengibonile umlilo. Even sini bazalwane ngahambela kude na. Ngabona ukuthi umuntu uyongena esihogweni ephila. Ngabona ukuthi uyabona le nto leya lokuyisihogo bazalwane. Ngoba ngibonile ukuthi no mangangena la le chibi lele bazalwane awuliboni ukuthi liphelela kuphi. Kodwa manje lisendaweni yami la ngifanele ukuthi kufana nokuthi mawuya eDrisik ufanele ukuthi ujampe eGolden Highway. And eGolden Highway le manje ichibi lomlilo. Awuboni ukuthi uphelela kuphi le, awuboni ukuthi uphelela kuphi. Ngathi no ayibenzini no angisafuni ukuyenza leyo. Kodwa ngingafostwa yilo muntu ngoba ube ngishaya. And obethanda ukuthi uyabona mase ngibhemile abona ukuthi angithi manje ngiyahleka manje afike ngengqindi manje angikwazi lokuthi awukwazi afike ngengqindi angishaya la. And manje ngeke ngisho lutho ngoba ngizothi bengishayelana ngoba besibhemile naye obebhemile.
Isikhoko sikhona bazalwane. Funda ke. Nithe uqala ku-19 ke ngifuna ukuthi sithi masinyane and then siqede. Matthew chapter 16 verse 19. Isihloko isivumo sikaPetro. Verse 19. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu. Uyawubopha emhlabeni ngoba kubushiwe nasezulwini. Nalokho okukhulu emhlabeni ngoba kukhuliwe nasezulwini. Amen ke bazalwane. Ufuna ukuthi ngibone lana ukuthi sihamba sonke. Cha. Sisendaweni wrong. Luke 16 verse 19. Luke 16 verse 19. Luka 16 verse 19. Isihloko isiqembu Lazarus. Kwakukhona umuntu othileyo owayegqoka ezibende nezelineni elihle. Ezijabulisa imihla ngemihla eDamas. Kwakukhona futhi umpofu othile nguLazarus igama lakhe. Owayelahliwe nasesangweni lakhe egcwele izilonda. Enqanela ukusuthiswa ngemvusuluka ewayetafuleni yesicelo. Bazalwana nayo indaba. Amen bazalwana. iBhayibheli ithini wayekhona umuntu onothile bazalwane odla kahle unayo yonke into bazalwane edla kahle kodwa wayekhona wayehluphekile bazalwane uLazarus. Amen bazalwane. Amen. Kuthiwa wayephila ngani ngemvutuluka ewala etafuleni bazalwane. Amen bazalwane. Manje ngithi bazalwane le ndoda le kuthiwa noyayinothile. Amen bazalwane. Akhulunywa negama layo. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Angisho ukuthi le ndoda lena bazalwane mangabe kulesi sikhathi amen bazalwane ngabe ugibela ile muzini ingabe uqoka impahla zamalebuli njengoba abazalwana nabo basithanda into zamalebuli umuntu wathi hayi mina ngiqoki into engena le. Amen bazalwane. Amen. Angazi ukuthi nizoqokana bazalwane ngoba usathanda uyithathile zonke izinto. Zona leza amalebuli enithandayo ngengane zenu khona manje njengoba kuya uDisemba bayofuna ukuthi nibathengele izinto zamalebuli. Lezi zinto lezi ziyahijackiwe emkhathini. Manje kungcono ukuthi noma ukhuleka uyikhulekele lempahla le ngoba lempahla le hijackiwe. And mama ikhulekele lempahla le uzobona ingane yakho iloko iphuma endleleni right through ngoba manje umqokisa imphulaphula yasesikhokweni. Manje kungcono ukuthi no into ikhulekele umoya umubi uphume kuyo ngoba sinamandla bazalwana thina sinamandla. Amen. Amen. Manje le ndoda lokuthiwa lengqoka kahle bazalwane ayishona ukudla bazalwane lemali nje ibenza ukudla bazalwana okuphekwe kahle. Amen bazalwane. Lokukhuluma bazalwana le ndoda le ibeyirichi kakhulu bengakhulumi noma ubani ibeyikhuluma nabantu abaphezulu. Kodwa okubuhlungu bazalwana yilokho ukuthi akukhulunywa ngegama layo. Igama layo alaziwa. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Manje mawukholwa umzalwane. Amen bazalwane. Kufanele ukuthi igama lakho waziwe. Igama lakho ukuze ungene ezulwini fanele ukuthi lilotshwe uphi encwadini yokuphila. Njengoba uJesu yethu umlelusi bazalwane.
bazalwane uthi izimvu zami ngiyazazi uthi nami siyangazi ngizibiza ngamagama. Amen bazalwane. Uzibiza ngamagama. Manje le ndoda le ibengaziwe igama lakhe. Manje kubuhlungu bazalwane ukubuza ucele ube nayo yonke into kodwa manje ekugcineni igama lakho alaziwa. Kungcono ukuhlupheka kodwa ekugcineni uNkulunkulu akududuze bazalwane. Funda masiqhubeke kuvesi 21. Yebo kweza nezinto zamkhotha izilonda. Amen bazalwane. Kuthiwa le ndoda le bazalwane ibengaziwa ibehluphekile. Amen bazalwane. Izinja abazalwana yizo ebezimkhotha. Le ndoda le ngiyakholwa ukuthi ibenayo yonke into, ibenabo nabodokta, kodwa akazange asho ukuthi ngelinye ilanga athi no le ndoda le ngoba ihluphekile ayinayo medical aid ake nimzame enithi nje umbhandishe lutho. Wayehlala ngaphansi kwetafula ebheke ukuthi okuwayo aboshe adle. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ehluphekile kodwa izitha. Uthi njengoba singabazalwane abantu abahluphekile ngempela uthini bazalwane enhliziyweni zethu? Kuleka nje ukuthi siyenzele umuntu umusa abazalwane. Sihluleka nokuthi sisondele nje kubantu. Sihluleka nokuthi nje sibaduduze sikhulume nabo. Ngoba phela amasejini abazalwana abanye bathi hayi uyanuka. Ufana nje umuntu athi umuntu nje. Umuntu bazalwane uyafana nabanye abantu. Siye njengokufana. Afanelanga ukuthi sinyanye ukuthi umuntu uyanuka. Ngoba ngelinye ilanga iyothi ubuya la enkonzweni futhi ubuya ko-fasting ulambile. Uthola lo muntu lo onukayo ehlele lapha emnyango kwakho. Ethi hayi belilinde wena ukuthi uzofike. Manje usofike. Uma uthi uyangena la mnyango uzwe ukuthi uyanuka. I-test yakho ngalelo langa ukuthi no uzoyenza njani. Lo muntu lo uzoyenza njani. Ngoba uma uvula umnyango iphunga lonke lelingena phakathi. Uzodla njani? Uzoyenza njani? Uzovala umnyango umvalele ngaphandle. Utshelile ukuthi ulambile lo muntu. Uzoyenza njani? Ngoba uyanyanya. Fanele ukuthi uphele unyanya bazalwane. Uyabona thina njengoba sekhola sisindisiwe. Singamanese bazalwane asezulwini. Kufanele ukuthi nosinese wonke umuntu simnese. Noma ngabe unjani, noma ngabe uyanuka kanjani. Fanele ukuthi umuntu umnakekele bazalwane. Uphele kwenyanya. Amen. Kuthiwa le ndoda le ikhothwa yini? Ikhothwa izitha. Ngoba lo muntu lo onothile bazalwane unawo odokta khona la. Amen bazalwane. Kodwa akazange asho nangelanga eli-1 ukuthi ake nimbhandisheni nimgeze nimbhandishe. Ube ne-right ukuthi angathethe umuntu oyi-1 nje athi nakekela lo muntu lo. Mayefika la umbhandishe uyenze njani ayenze njani abuye azohlala la ahlala khona. Kodwa usho ukuthi-ke njengoba yenuka yenjalo bengena ndaba ngoba itafula lakho I'm sure ukuthi-ke le nkosi bazalwane belifika le kuhliwa kuba mnandi. Le ndoda le mayilapha bazalwane ingena phansi kwetafula lapha abanye balapha kuyadliwa
ngoba phela ngeke indlela etafuleni eyi-1 mhlambe lapha lana akakhulu lana njalo kuya ngamatafula uyadliwa bangamnakekeli njengenondaba naye akekho nozwa i-feeling enhliziyweni ukuthi hey lo muntu lo fanele ukuthi simnakekele. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Funda. Verse 22. Kwase kuthi wafa uMphofu, wathwalwa izingilosi, wasiwa esifubeni sika-Abrahama. Nesiceli safa semvelo. Sesisehayidesi saphakamisa amehlo aso sisebuhlungwini, sambona u-Abrahama ekude noLazaro esifubeni sakhe. Nakho-ke bazalwane indaba la iqala khona. Amen. Njengoba iBhayibheli lithi ikhona indlela nomendo ngale. I-highway. Amen bazalwane. Umunye uyabona mayifika lapha phambili bazalwane ifike indlela ivele nje iyenziwe y. Bakhona abaya ngabo right, bakhona abaya ngabo left. Amen. Amen bazalwane. Lithi wafa lo bazalwane ohluphekile. Amen bazalwane. Ingilosi zamthatha bazalwane sayombeka esifubeni sika-Abrahama. Nalo bazalwana ocebile. Amen bazalwane. Wafa mayesefile bazalwane waya eHades. Amen bazalwane. Amen. Ngaleso sikhathi ke bazalwane iHades neParadise yayihlukaniswe nje umhosha. Amen. Amen. Nikhumbule ukuthi no iBhayibheli lithini lithi uJesu bazalwane ithe mayefa. Amen bazalwane. Wahamba wayothanda ikhiya uSathane. Ngoba kuthiwa uSathane wayephethe ikhiya ngoba njengoba iHades yayihlukanisiwe neParadise ihlukaniswe nje kancane. uSathane kuthiwa ube nalo ilungelo ukuthi no aye lapha kulabangcwele afike abahlukumeze. Amen bazalwane. Kodwa uJesu ithe mayefa. Amen bazalwane. Lithi ithe makufiphala waqephuka amadwala wanyakaza umhlaba uthana okwabonakala abangcwele bayongena emzini. Amen bazalwane. Ingalesikhathi manje kuhlukaniswa manje kuthiwa laba abangcwele bazalwane fanele ukuthi bathuthe baya ezulwini lesibili. iParadise manje ayisekho lapha phansi yashiftwa sezezulwini lesibili. Amen. Amen bazalwane. Kulapha uJesu bazalwane siyohlangana naye khona. Amen. Amen. Sothatha siye khona lena siyothola bonke lapha bazalwane siyobathola khona lapha. Bese sihamba ke siye ezulwini lesithathu. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Manje labantu laba njengoba befike lona maye sesihogweni bazalwane uyabona manje ukuthi uLazaro nango esifubeni sika-Abrahama sebeyacela. Amen. Funda sizwe. Verse 24. Samemeza sathi, Baba Abraham ngihawukele uthuma uLazaro ajobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini apholise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langa. Amen bazalwane. Ngoba lapha eHades bazalwane kunomlilo kodwa hayi lo obonakala ngamehlo bazalwane. Kuyashisa endaweni yakhona uyacha awupheli. Amen bazalwane. Ushana ngaphakathi kodwa uyasha awupheli ene lapha uyazi ukuthi no akusafikwa
Amen bazalwane. Ingakho ngempela masikholwa fanele ukuthi sikholwe ngoba ngeke ufe uzosha until angifuni ukuyibala iminyaka ngoba ayibalwa iminyaka mali. Ayibalwa. Wathi ucelani, ucela uLazaro ukuthi aqoqose umunwe wakhe azofaka la. Ubona ngathi mhlambe mangathi nje noma ngaphiwa ibhodlela lamanzi basala uliphuza lelo bhodlela mara kodwa ukusha khona uzusha umlilo wakho awucimi awucimi. Amen basala funda verse 25 ke uAbraham wathi ndodana khumbula ukuba wamukela okuhle kwakho usesekuphileni noLazaro okuhle kwa usese kodwa manje uyaduduzwa yena lapha wena uyahlushwa nangaphezu kwakho konke lokho kubekiwe umhosha omkhulu phakathi kwethu nani ukuba abafuna ukusuka lapha baye kini bangekwenzi nalapha bengaweleli kithi. Amen bazalwane. Usho ukuthi noma ngabe ufuna ukuya ngapha ngeke ukhone noma ufuna ukuya ngapha ngeke ukhone ngoba kuhlukanisiwe. Amen bazalwane. Hayi khona manje ufa umzalwana vele uyathatha uyiswa eparadise. Usathanda uthathelwe ikhiya. Akasakhoni manje ukuya kuba ngcwele. Amen bazalwane. Amen. Kodwa lapha eHades unelungelo lokuya khona. Ngoba naye ulinde nje ichili lomlilo. Lake of fire. La iBhayibheli lithi ngisho nolwandle liyokhipha abafu balo. Nethuna bazalwane liyokhipha abafu balo. Yonke into bazalwane manje siyothatha lezinto lezi bazalwane sisekhonzwe kubi neHades yona le iyothatha yona eHades ngoba eHades is little hell. Iyothatha yona eHades le iyophoswa kubi echibini lomlilo. Manje bazalwana lento lena iserious kakhulu ibaluleke kakhulu ukuthini ukuthi singahlali singayenzeli noma ubani masisindiswa njengoba senishumayeza kanti senitshela nokuthi isiboko sikhona azini bazalwana ukuthi isiboko sikhona ngesiyaphi mangabe ningayenzi kahle njengoba senifundisa kanje niyazi ukuthi nisayiwahlulelwa ngalokho ukuthi ingceku zami ngangesahambisile siyekile sazikhona kini sinishumayeza kodwa anizange niphenduke noma nizwa ukuthi isiboko sikhona kodwa anizange niphenduke. Manje laphana besenisho ukuthi hayi sicela intethelelo ukuthi hayi intethelelo ayisekho. Mawusodlulile bazalwane emhlabeni intethelelo ayisekho. Sokuphelile. Sekuwo amen. 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 Uya ezulwini amen uya esibhokweni. Kuphelile. Ukuphenduka asekho. Uphenduka la emhlabeni. Ngoba nabantu ofanele ukuthi ucele intethelelo kubo bala emhlabeni. Fanele ukuthi ucele intethelelo. Ngisho noma umuntu ekuzonda noma akafuni kodwa phenduka kubo. Akamthetheleli mara kodwa phenduka. Iyabuye ukuthi ngicele intethelelo. Noma wazi ukuthi no wena ukho khona. Cele intethelelo. Inkolo yileyo bazalwane ukuthi fanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bazalwane siphendukile. Siyazi ukuthi no la siyadlula. Siyohamba ngelinye ilanga. Inkinga ukuthi noma uhamba uyaphi. Ngoba umunye nomunye mayehamba la bazalwane uya la esebenzela khona. Yebo lo mzimba lona umunye ubebuza ukuthi no lo mzimba lo
awuvele umzimba lo bazalwane uyosala kuphi emathuleni. Siyothola omunye umzimba nake. Kodwa lo mzimba lo manje ngabe ungazange usebenze kahle uyotsha nawo. Wona lo mzimba lo ngale bazalwane awusafi lo mzimba. Kodwa uzotsha namawutsha uzowuzwa nje ukuthi uzofila ukuthi nolendele umlilo. Uyashisa. Siyotsha. Okubuhlungu yini ukuthi lo mzimba lo ngale bazalwane awuzange ufele awuzange uyenze lutho. Kodwa manje ufanele ukuthi uyenze njani? Ufanele ukuthi uyotsha ngenxa yakho ukuthi awuzange uphenduke. Into easy bazalwane. Siyaphenduka. Uyabona uma ukukholwa bazalwane ukuphenduka. Ngaso sonke isikhathi ufanele ukuthi uphenduke. Ngoba uma ungaphenduki ngebhadi ngempela wafa uyazi ukuthi uya esikhosini. Manje lokho kuhle okuyenzile bazalwane. uNkulunkulu akajaji umuntu ngento ayenzile lemuva. uNkulunkulu uthatha umuntu ngesiphetho sakhe. So awahlulela ngokugcina kwethu ukuthi na siyenze kahle. Hayi le emuva le. Emuva le nayo uright lokho sikwenzi mhlambe besikholwa kakhulu wavuta yathi usozofa wawa. Ya esikhophi. Akunandaba ukuthi no ukholwa iminyaka engaki. Akunandaba ukuthi no ukulekelela abantu besinda. Akunandaba ukuthi no ushumayeli waphenduka abantu abangaki. uNkulunkulu akanandaba nalokho. Ngoba uNkulunkulu akanandaba nalokho bazalwane ngoba noma mangabe ningafuni ukushumayela uNkulunkulu angavuza amandla ashumayele nehlanga lezi zingashumayeza abantu. uNkulunkulu akanandaba nomuntu bazalwane. Umuntu mangafuni ukuyenza into akafuni futhi akanandaba uNkulunkulu ngoba unendlela eziningi zokushumayeza abantu. Amen bazalwane. Wathini mawuzogcina ngifuna lapha ekugcineni ukuthi verse 27. Sase sithi njalo ngiyacela baba ukuba umthumele endlini kababa. Ngokuba nginabafowethu abayisihlanu ukuze afakaze kubo. Bangezi nabo kule ndawo yokuhlula. yebo. Kepha uAbrahama wathi banoMose nabaprofethi babeze bona. Sathi-ke cha baba Abrahama. Kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayakuphenduka. Kepha wathi kuso uma bengalaleli uMose nabaprofethi abayikuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo. Amen bazalwane. Noma ngavuka kwakini bazalwane afika akutshela. Amen. Afika akutshela ukuthi hey kufanele ukuthi ubambe insindiso. Ngoba mawufa ngempela uzoya esikhophi. Bazalwane umuntu uphenduka ngaleso sikhathi. Athi hayi lento lena ngiyayiyeka ngempela ngeke ngisayenza. Kodwa ngoba sambethe inyama bazalwane. Mawuzohlele phansi lapha udla ichicken leg or iKentucky. Usubeke nezinto zakho lana zokuphuza. Inyama yokutshela enye into yakho. Amen. 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 Umshumayelikazi bazalwana nakho. uNkulunkulu wajika emnyango. Angisho wezulu oresiboko amazi. Wajika emnyango. Esehamba. Wathembisa ukuthi hayi ngizoshumayela ngenze njani. Kodwa ngesinye isikhathi uthola ukuthi hayi khona kunzima. Yabona ukuthi ukhuthele manje uhamba umshumayelikazi lana hayi ukhuthele manje. Bese ehlele phansi. Kodwa wathembisa. uNkulunkulu wamnika lekhali wathi uyabona mawufika endaweni umuntu ozomelana nawe
umkhombe ngalo muntu, umkhombe nje uvele nje umkhombe ngomuntu uthi umuntu ozomelana nawe ahlulwa nawe. Athi uyabona lo muntu uyobe ngathi umdubulile, uyoshawa, uyohlakazeka. Amen. 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 Kodwa manje ngenxa yokuthi uphile enyameni, lezo zinto abazalwana hayi vele nje akho. Kodwa uNkulunkulu wamthuma, wamlandela lokho ukuthi asho. Amen. Amen. Ngoba siphile enyameni bazalwana, yingakho ngithi mina kufanele ukuthi uma umzalwana hlole, uhambe usihlole. Ngoba uzokuthi uyakholwa kanti awukholwa uYesu. Ngoba last week ngikhuluma ngendlela ebukeka ngathi inhle emehlweni omuntu, kodwa isipilo yini indlela zokufa. Singayihambi bazalwana leyo ndlela, kodwa sisihlole ukuthi ngempela ukuthi sinani ngaphakathi, sihlanze ingaphakathi yethu bazalwana. Sikholwe simthande uNkulunkulu, sibathande nabazalwane, siyenze inkolo bazalwana, futhi simele, silwe. Mangabe siyafa sibusife bazalwana, kodwa silimele iqiniso likaNkulunkulu. Ngoba ma ulimela iqiniso likaNkulunkulu, uNkulunkulu angakwenzela umusa ngesikhathi sokugcina bazalwana. Ngoba akekho bazalwana phakathi kwethu la ongaphakamisa isandla athi mina mangifa ngangena. Hayi akekho. Ngoba uNkulunkulu bazalwana simona every second. Amen bazalwana. Amen. Kodwa uNkulunkulu akasibaleli bazalwana, ma uphenduka uvele nje awuthethelele ngesentshaya. Ithi usahamba nje uyenhlambulukweni uthi uyohlambuluka 1 2 3 uNkulunkulu ebesekuthethelele, kodwa ebesethi no, ngifuna ukuthi aye ibe ufakazi lwamuntu loya ukuthi ngempela ufike wahlambuluka. Kodwa uNkulunkulu ma uqala nje ukuthi uyohlambuluka, uNkulunkulu uyakuthethelele. Manje yilokho bazalwana, masifuna ukuya ezulwini, bazalwana, asesihlolile ukube nesikhathi nje ukubheke wena ukuthi ingabe uhamba kahle na, ingabe uthethelele izolo, ingabe igama lakho libhaliwe, ingabe ungeke uye esikhokweni. Ngoba kuphila abazalwane ukuthi abantu bakhona bakhala emini nasebusuku, amazwi awathi athi yo. Kodwa bathi kuzwakala amazwi amadoda kakhulu. Ngoba amadoda khona manje ahlele esibodweni aphuza utshwala. And mabebheda lapha bathi nabafundisi mabebheda la bathi umfazi akafanelanga ukuthi ashumayele ivangeli. Manje abafazi benze njani? Balinde abantu abasesibodweni ukuthi baphenduke bazoshumayela. Abantu ngapha bayabhubha. Kakhona manje ngapha ukuthi nokunjani. Few yabantu. Manje mina ngithi hayi, abakhuphula igede ngempela, abakhuphula igede ngempela. Bashumayela ivangeli. Usathane acazuka. Abantu bangene ezulwini. Lelo kala uthi no ubani uPetro wathini? Naye uPetro sengamvusa sithi no Petro ozake apha amadoda asesibodweni aphe bomama anxhasa lapha ebodweni. Amen. Mabedakiwe lapha abafazi bakhona abagqoke namaphedi uvele nje bathanda yona leyo nto leyo. Avele nje avula imilenze athi indoda ishokeke lapha ize ilale imali. Manje omama mina ngithi kufanele ukuthi bashumayele. Omama bashumayele. Mina ngifuna umfundisi ozothi why wena uvumela umama ungameli emalanga phambili.
ngizomtshela ngathi no awulandela abasesipotweni uyabona mama ushaye ivangeli lapha esipotweni amadoda aphenduke wonke nizosho ngithi hayi umama ngayihlalela phansi uyoshumela manje uyoshumela abantu mangakhona uyoshumela abantu bafew amadoda labantu laba basesipotweni basabana ngiyantshela uyabona ngeBhayibheli bakhona abafundisi nabavangeli lapha esipotweni lapha nabapostoli bakhona lapha babantu uSathane manje kufanele ukuthi sishumayele sesizofika empotweni amen kodwa angazi bazalwana ukuthi sizofika njani ngoba nango umthetho manje uyayenziwa umthetho ukuthi no akekho umuntu ozothi uJesu uthi akekho umuntu oshumayela yethi usho ukuthi manje sesizotshelwa ukuthi nofanele ukuthi mawushumayela kanjani cha mina ngeke ngitshele bazalwana ukuthi ngifanele ukuthi ngishumayela kanjani ngishumayela ngale ndlela uNkulunkulu wafuna ukuthi ngishumayele ngayo amen mangabe bona bafuna ukuthi ngishumayele ngendlela yabo ngcono ukuthi ngithuke siyabonga